Mokwadi Sabata Mokae a re o fitlheletse seo a se kayang e le tsietso ka Mantaga. Buka ya gagwe ya sesheng, Moletlo wa manong, e dirilwe moriti kana photocopy ke bao a kayang e le bona ba tshwanetseng go tlhokomela gore se ga se diragale mo porofenseng. Ke utlwile botlhoko thata, botlhoko bo seng kana ka sepe, gonne lefapha ga se lefapha fela, ke batho ba ba tshwantseng ba nne le botho, ba tshwantseng ba nne le boikanyego, ba ba dirang le batho ba bangwe. Batho ba dirang lefapha la botaki le setso mo Kapa Bokone ke batho ba nkitseng, ke batho ba itseng mogame, ke batho ba kgonang go tsaya mogala ba nteletsa, ke batho ba bofelo ba ileng gore nka akanya gore ba ka tsaya buka ya me ba itsenya mo motšhining o photocopang. Mokae o engwanokeng ke bakwadi ba bangwe ba le mmalwa go tswa kwa ditheong tsa botlhagisi ba dibuka. Kgabagare go setse go na le setlhopha se le sengwe mo porofenseng se se tlhatlhetseng ngongorego ya semmuso. Baphasalatsi ba me ba letse bana le kopano le babueledi ba copyright maabane. Maabane mo tsamayong ya letsatsi re be re lemoga gore ha se padi ya me fela e leng gore e photocopilwe, le beyeneng ya ga Mohale Mashego le yone e photocopilwe. Mokwadi yo mongwe le yene o bega gore tiro ya gagwe le yona e dirilwe moriti. Lefapha le supa batlhankedi ba ba engweng ke nako ka fa molemeng ka monwana ka ntle ya fa ba dira dilo ka potlako go thusa banna le seabe ba ba batlang go baakanyetsa kgaisano e tlang. The eagerness and the oversight of the officials to prepare themselves, or the members of the book clubs to prepare themselves for the competition, got the better of us. And we are in the process of buying the books, or there is a process from the book committee where they select books and purchase the books. So it's not that we do not want to purchase the books. Lefapha la re le batlisisa morero ono mme le tla tsaya dikgato kgalemo fa go tlhokega.